chak palian pani te in chai boruak chu khovelin a thlir thup mai ani bera China sipai te le India sipai te June ni som panga sang ni som ni thotan zana Galwan Valia anin phexual chiam tuma India sipai som ni zetin ramlen nam channa na nun na hlutak an hlan nu khan India chuan asipai te mangaram ri chu uluk le zuala ven ani tur thu asoi ngal zata Prime Minister Narendra Modi point ramdang sipai ten India ram chung hi anron raptur ani tolova India hian aram thin thertia po alo lovang tin asoi ngal rap bok ane China lam hian anlo ti thin dan ngai te bokin Himalayan bordera Inbeihna thenga khan an sipai thi le liam za chungchang engma an soi chiang ve du lova rin dan chuan India sipai thi zat bor vel chu an thi ve tho nia khiat ania heti lai hian US intelligence lam chuan mi somthum panga atanga somli bor vel dai China sipai te hi an thi ni in an soi thung India lam point lelam hian thi le liam engo zat anom ve in an soi ve bok tin Indian media te chuan China hian India sipai som aman nia an tarlan lain Chinese Foreign Ministry thupuang tu Zhao Lijian chuan India mi le sa tu ma kol an nei lo thu asoi ve thunga Indian Army lam point India sipai tu ma bo anom lo thu an lo soi ve le bok nen hetia thu asai sa nuai ta ka chuan aeng bernge dika diklo ti po hriat ahar ta nuai mai ani hi June ni som pakwa sang ni som ni zir top ni khan pu modi chuan TV lama statement asiama chuan asipai te na India ram ven himna tur ani phut chuan eng ang po ma la ngal turin an kota zalen na ada mi to thu soin rampum hi China chet vel dan awang hian athin rimin ana vong ane India hian remna le in thian chatna hi engtik lai point adu renga chuti rual chuan aram ven him le tundin hi angai poimo ma saber zelang ti in asoibok pumodi chuan thotan zana Inbeihna Rapthlak tak athen nu khan kan ram chunga hian pakhate po anron lu to tur anilowa kanin kulna hi chete point anron lualan tur ani heklo ti in asoibok ane he Inbeihna Rapthlak taka hian ral thuam engma man ani lo na chan hi sangkha jakwa somkwa paruka rampani ten henglai area vela hian silai le puak theithil reng man oilo tia inremna anlo nei to wang ani pakhata ma se silai me pu ani lo chung hian India sipai som ni an thi ba ka somsari parukin liam na tak antuar bok ani kha thala kan thlir me khi hanen chiangila he thala khi Indian military official ramria omve pakhatin BBC hena athon ni in he manro rap angreng tak mai hi China sipai te khan June ni som panga jana anin beina khan anron tho chu pui ani a social media lama po adar chak le nge ani amai ro chu Chinese official lam emo Indian official lam emo atangin engma hemi chungchang soilan na hi aom lo thung ani China sipai te man ro ron man chua en hian ngai tuana ati thui hle maya rig room thila ron tho chua pui luai ni si an man ro ron tho chua pui thiriam sangkha jakwa somkwa paruka inrem na anlo nei to hreranin engemo pala thuin basual pala hanin nuai deu angai pala man turin China lam hian hetiang man ro siam chop hlo angreng tak hanlek fur mai ol samang reng tak tur ni si hi anlo in chop sa rui ni te poim arin thei ome bangkila lo in tum reng chang ron tlan chua pui mai anang lo riawa hetiang ni khuwa man tur bik atan liau anlo siam lok sa diam anga anlo in chop rukhiau anyang ti arin thei mai ane media lamin an report dan chuan India sipai te le China sipai te anin khuai noina mun hi metar sangli zathum fit sing khat sangli zeta sang ni in hetia an hanin beita ka hian ale lam sipai then khate chu thanglama chuan an tla tha a hilai mun ming put chan Galwan river vot lutuk 0 degree holdon vot lo luang dam dap maya chuan an tlalu talom ani oma Himalayan border zankhovo lutuk nuaya chuan tui vot lutuka hanin nim chu thina ko tlanga din nen thumun reng ani awangin khovo tur lo thi te po anom nual ani ome India le China sipai te zan khovo thim nuaya anin beina mun Ladakh ka Galwan river valley climate hi ashe omin aom na mun hi asang maya
aksai chin nai te India in karam chung ati ma se China control na hnuai ania helai hmuna hian khochak palian pani thok le khata khovel chimi vek thei nuclear ral thuam paipon ve ram pani te hi ama point silai met puak silo hian alo in be zau to thin ani history clear point India le China ramri in chu mek kilometer sangthum zali somli athuya hian alo in machon fo to ani India le China ramria silai me pu nun ber chu sangha kwa somsari panga ani in Arunachal Pradesh mar chaklam ramria ania hemitum hian India sipai pali ka lum anni hemitum athil thleng hi India lam chuan in lambun na dik takani anti lain China lam thung chuan ti pal thil wangani ti in anin soithiam ve boka ma se hemi hnulama hi chuam helai area hian silai me puale ani tamia lo ani helai munna in machon na silai me pu ani lo na chan hi abul tak chu sangha jakwa somkwa paruka rampani ten line of actual control huam kilometer ni biala hian akhoi lam ve point silai an met puak tur ani lo mai ni lovin silai ne na ram wale puak thei thil reng lek lam lo ni se tia inrem na alo nei to wanga nia mei sang ni som ni kham India le China sipai te hi ramria pangong lek ladak velate maisa aloin muviu to India chuan China chu Galwan Valley vela sipai sang tam tak chek lutin le aram chung square kilometer singthum sang riat vel jet chu anlu ani in apua ramri chungchanga hiam India le China lam hiam tun na ya ngut po Inbeihna tum engemaw zat an nei to ma se tun thlengin ara tha ala chu a lei thei lo chu ani hi